abazalwane oqala ngibingelela bakuJali omama abatsha leSunday School uJesu Kristu inkosi. Nami ngize ukuzobonga amandla kaNkulunkulu. Okokuqala nje ngibonga isipho sokuphila kusukela nje siswini sikamama kufikela namhlanje unyaka usuphelile ngiphila lengane zami ziphila ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Bese ngithanda nje ukubonga nje ukuba kwami entabeni endlu kaJehova. Kube isibusiso esikhulu kakhulu kimi ukuthi uNkulunkulu ngingelutho kodwa wangizwa ukhala kwami, wangizwa isicelo sami sokuthi angibonise inkonzo yeqiniso. Ngibala inkonzo yeqiniso ngitholile njengoba esitsho anje ukuthi uthando lami ngiyalubonga uthando engithole eKhalezwi. Ngisihambile indawo lapha ade ngikhona ade sikhona uthando engilithole entabeni endlu kaJehova leKhalezwi angikaze ngiluthole. Uhambeni kwethu sisiye eMpumalanga, sihambe siye eMpumalanga singela lutho lonkosikazi kaBhutwana, kodwa zange kwabonakala ngothando esalutholayo ubunye nje kodwa angikaze ngihlangane labo uthando olunjani, angaze ngibone. Ngithe noma ande ezohamba ngamtshela ngathi uyabona uthando esilutholile ngesikhathi seMpumalanga ukuthi uzokuyi-one, ngoba vele besisho ukuthi ngenze ukuthi abe nguyi-one umfana ozosuka kuleli side kanti namanje vele. Kodwa ngamtshela ngathi vele ungakhathazeki, uNkulunkulu kuye konke ukuthi ngibe kuyi-one ngeke uzukubone nothando thina abasiphelwana. Ngiyakholwa ukuthi la uthando lolu bazokupha lona. Lamanje uthe kuya wathi vele bengingakhumbula ekhaya ngendlela uthando ngakhona. Ngathi ngikutshelile ngathi angeke uNkulunkulu konke nje kuyazenzekela nje kodwa. Ngambonga uNkulunkulu ngomusa langothando asifundisa lona lathi, ngoba mawubona abanye bekwenzela uthando la uyafunda ukuthi uthando yini. Makuthiwa uthando uNkulunkulu uthando sizibonele lathi ukuthi uthando yini. Lathi you can't wait ukuthi lathi silushare uthando lolu lathi abanye abazalana abasisherele lo. Yikho ngithe ngizobonga futhi ngibonge futhi lo kwakuJali lo bakushelembe ngendlela abanakekela ngakhona izimvu zabo, ngendlela abenze ngakhona abantwana abathi kube yisifundiso esihle kakhulu lokuthi lathi sizizwe ukuthi sisebandleni, ebandleni siyaholwa abantu abasiholayo basinakekela. Siyababonga kakhulu bakuJali bakushelembe ngendlela abenze ngakhona, ngathi bangaqhubeka benza njalo uNkulunkulu ababusise abapha amandla njalo lathi siqhubeke sibakhulekela ukuthi lokho abakubonisayo kungapheli, ngoba uSathane ngiyazi uyakwata mayebona kusenzeka kanje. Siyacela ukuthi sonke nje sibakhulekele sibacelela amandla kuNkulunkulu. Ngithe nje ngizobonga uJesu Kristu inkosi.